إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من كم أنقار دوهج مقول نماذج فوقا ممسكتو كوري بجندني علوم القرآن وكفلاوته كيرت القرآن قلون هوري أكيكي معلومات همين فلاوته كأقولون أقول من مهار وهكذا كم بجندني كيرت القرآن جماعة كوري ما به قولون كيرت القرآن جماعة كوري فموجا مشهور تين دوري فها كوريفا ميونني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم کے حياة بلوغا وحيباوا لهم من دي إرغا جماع كورون وما أدي أبو بكر الصديق رضي الله عنه کے خلافتوغا كيرت قرآن ام مصحفك نوتا دي بنديري گندك ديتريغا هوريها سورة تكين هميني گتوغا جماع كورون وما أدي عثمان رضي الله عنه إكالي فانو خلافتوغا أبو بكر الصديق رضي الله عنه جمع كروا فوا مصحف نسخاتك نوتا كوبيتك ليوفوا إنون تكتي عندما أمر كروا ما إكوغا دين خاصة وجنديا جمع كروا نمبرز أقول من تكراركو واكدكم مينني كيرت القرآن جمع كوري فامي وني ديغوتك جمتين اغوتكي هيتوغا جمع كوري جمع كورم انك غوتكي فايفوتاوغا ليويگين جمع كوري جمع كورم نمبرز كيرت القرآن نقول وممي أنني نوتكيرت القرآن اعتبار كوري أصلكي فايفوتاوغا ليفاوا ليوم النون نمبرز هيتكم نقول كوريمون ان هيتون ان هيتا نوتا إن أستاذ فراتون أنا أستاذ داري ورونا نقول كده متين ميدا هم يبس كيرت قرآن وجي أصله نقول قرآن مينن كوري رغم من دنا والي عثمان رضي الله عنه دوس ورجع كيرت قرآن جماع كورفما نوتا كيرت قرآن وجي نسخاتك الدنيا كان قلتك فنون مجبور وي حالتك إسلامي خلافة فلا وجنجس گینا حساب تکگے میستکون اسلام دینو گترے ونما گلگیں دے دے ایکی حساب توگے میستونگے بہرو نوتا لہجہ تفاتومگے صوبون ابامیونگے مدوگا افدفاوا کیومگے ایکی تفاتوگے صوبون دے 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 با ایگے دے مدوگا نوتا دے جماعت ایگے دے مدوگا نوتا دے حساب ایگے اہول ورنگے مدوگا خيال تفاتون وفدي إبّيكو أنبّيكو كافر كرا حسابا نوتا غوسكو كيوا كمغا بنبي إغوتن حكم كروي نوتا إغوتا دكبي حسابا كانت ديومو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه غاريها فداغين يهودينا نصارى نباوا لفون ففتن إباميهم بددكم إباميهم رأيا نوتا خيالا نوتا ليابا إغليوما إغوتا جينا نسخاتك تفاتتا هوري ليفا في فدام مي أمتك كيرت قرآن إغوتا بگين هنگادانك مغا بيرتكا إن أصلك جمع كيرت قرآن كيوما
adi qur'anuga lifawa liwun kande eluvu mattaka ediwadaginne ediwadaganmuge ediwadagatumge matin Uthman radiyallahu anhu amal kurawwa fawa amal kurevun agol menna fenna miyoti sawbe gotuga ehmbima Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ge duwaswaruga ekale faanu jama kurevi mushaf ekale faanuga appuluga otuma fawga awhara wadagin Uthman Umar radiyallahu anhu Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu fawga e mushaf genguluwa ekale faanuga appuluga otuma faw awhara wadaga tuma fawga ekale faanuge dari kambalun agol menge makamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ambikabalun Hafsa bint Umar radiyallahu anhuma ge appuluga e mushaf oti ehnamas Uthman radiyallahu anhu ge khilafatuga midennebunu kopita nuwata nuskhata liwu mattaka ekade faano bala fonu bawa gennawa fon embima Uthman radiyallahu anhu ge muli masakke pulaki nuwata ekade faano ge astu masakke pulaki kirit Qur'an kopi kurevun nuwata nuskhata ke ekulawa levun Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ge duwasorga jama kurefa wagota emima agon kurirega dannawalin committee ekudawale vivikama ege terega Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu ekalege faanuge khasakama be godon algon men takrarukon etarrega wahaka dekivije ege terega Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga haya pluga wahiba wale mun dieruga emme ariskon wahili uwa mun gendevi bekalaki Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu ege iturun ekalege faanaki Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ga duwasoruga kirit Qur'anuge furatama jama kurevumuga nuwata de banderi gandegge de terega e mushafega Qur'an himenu makurun masakkatuge is dawru ada kurawwa fawa farate ehmbima ekade gfanu miharwes ikhtiyar kurefa miwani e rugawes zuam bekade gotuga watibe miyadu Uthman radiyallahu anhu ge khilafatuga ekade gfanu aneka bismil ajnaga notami community ge himanu waf miwani ge turun Abdullah ibn Zubair وسعيد بن العاص عبد الرحمن بن الحارث مي هتر بيكلون همني ودا غنوني مي گتريگا زيد بن ثابت رضي الله عنه اكني انصاريه بيكلكي مانك مدينه گ اهول وريكي باقي ان تيم بيكلونكي اي هجره ودا گنه مهاجر مكه گ اهول ورين اهم اگون دننوين منهج گتوگا Uthman radiyallahu anhu kanda alwa fawani e bekalunge meduga khiyal tafatun ufedijje khiyal tafatun ufedumuge maqsadaki liumuge sifai algon kurirega dannawa fani kon gotakatto lafzu bandan kihinetto ege bandita nota tuduta lawwafa bandan ei hamekani khilafuge mitanuga maqsadaki egota khilafu ufedijje kama vanama quraishunge liuma egota liuwawashe hama Qurayshwangaage ahulweringe lahjaya eggota nuwata ebamihun kiyawa ule gota lium benduma Uthman radiyallahu anhu ebamihuna amur kurawwaf nehma ekelege faanuge amur fula eggota kirit Qur'an eruga liumun diyi kurin denne unu gotan masale liumuga evveswarege dimawejje kama wana manota khiyal tafatu men ufedijje kama wana ma Qurayshunge kiyewma eggota mitanuga Uthman radiyallahu anhu khiyal tafatu men ufedijje kama vana manote bekalunge meduga kiyewmuga tafatu ufedijje kama vana ma wahigota kalliyuma amur kurawwan jehweda gennevi eruga furatama Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu duwaswaruga jama kurevunu iruga iswe hunnevi Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu ekale fana emasakke pul kurawwum gendevi ituru committee neti ehennames Puriha sahabi bekalun kale gotakan ekamuga ebbardun debbabag miwagutu miwani khasa committee ufaddawa fa liuvu mattaka sabaki Uthman radiyallahu anhu e mushafun maliki Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu jama kurawwa fa mushafun hakopiye liuvu wafa awon kuriga takuraro ko dannam gendiyen Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu duwaswaruga mushaf lifa evani not jama kurefa evani evs halegga kurin liyefa netigenne nune kurin liyefa huri taketi gawa liun take jama kurevi ehwima Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu duwaswaruga Qur'an liyevuni wes emme fahuge murajaga emme fahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salama ekuga emme fahuga Ramadan mahuga egmane hijran dihwanaruge Ramadan mahuga kirit Qur'an muraja kurevi iruga emme fahuge
murajaaya eggotan e murajaage majlisa zaid bin thabit radiyallahu anhu wadagennewi kama boda borove riwayat eburi ehmima erugaves maneki abu bakr siddiq radiyallahu anhu duwas rugaves jama kurevigin ediyei emme fahuge tartib kurevuma adi kiyuma eggota ehmima uthman radiyallahu anhu ge duwas ruga mi liyevigen diya liyumuga ves miwani abu bakr siddiq radiyallahu anhu ge jama kurevuma nuwata eruga ewa musafga wa gota eggota kuri rega algondu dannawalin ebe kalunge meduga khiyal tafatuma ufedijje kama vanama liuvuma engewumuga ewa qurayshunge liuma eggotan oy misal takutereng e misaleki at-tabut tabutaki ay arabi lafzennu ehmima arayboge teriya ehem basbahun anna mifada lafzu tawga arayboge tebe fun egwada gannawane ta marbuta yaka ta maftuha yaka himenen ma diguta yaka adiwatta yaka divehin kiyagot ema akuru kolu ta gotuga watta etto nuwata kalima gemme fohuta gotuga watta etto nuwata diguta etto liubwani misalaka khiyal tafatun ufedifa wejjika mavvanama qurayshunge ra'ya eggotan nuwata qurayshunge terega dekewe gotan liuvuman amur kure ehm algon menna fennani algon menge ettoga miwa musaftahuga at-tabut ge fahu taayaki ei digu nuwata hulu ifawa taayagi gotuga usman radiyallahu anhu ge duwasuruga kirit qur'an liifawa liumuga qira'ataka riya'i kurifawa kama dekebe wahaken algon me kommeswaraka nazaru hingalanche sawbaki usman radiyallahu anhu ge mi jama kurumuge iturun manike miyedo algon men na fenna miye mushaf ga liyefa miwa liumuge iturum bayin ehin riwayata algon men na fene ehin bay bekalunge kiyawa vidaluvun ehin bay bekalunge manike sahabi bekalunge terega himene wada gannawa bay beke misaka zaid bin thabit ekam ekalege faanuge riwayen algon menge ammati ga mi mushafa emme eggukam bodun kari e sobaki kalege faanaki e masakke puluga amali gotun ulu vibekale demmeti misaka ubay ibn ka'b fada nuwata ehmes bekale misaka abdullah ibn mas'ud fada bekalege riwayatuga kommeswarege tafaatake kiyawa vidalo muga nuwata ituru bay tantan algomenna fennan eburi nuwata ituru bay riwayat eburi suwalaki misalaka egotak eher riwayatoge sobun kobato e miedo algon menge ammatiga me uthman radiyallahu anhu kopi kurawwa nuwata nusha gotuga liuwa famiwa liuwa tafatum ga sabun oy khilafa furtama kama kirit qur'an ondo men kuriga wes wa kada kam die gota kirit qur'an ki ei eki duwas waruga eki ayat eki munasabataka guligem baawale mondia fotaka watibe huriha surataka huriha ayaten eki efara tartib koregen diumaki ei ekashigem wa kamennu anek kolon edu sorga liuwamondia bekale kama vanya ebekalege amilla fulu beenumaka vies nuwata amilla fulu musafege gotuga gengulu mattaka liuwi kamuga vies kurin liifawa liumege teriyan ituru liume misalaka es suratege kuri koluga ayatake baawale fa oveme meduterem bayen aye bawa nulevi ove anek kolon fahu kolon ayatake baawale fa den edetere meduga ewa meduga ayata baawale vijjikama vanama liuvuma tartib kurevumuga e zamanuge liyekiyuma nuwata liyekiyumuge wasilatan huri gotun ei fasihekama kannuwan ehem wima bay tartib tawga tafaatuke hurumaki ekashigam waka ene maskilatu qur'an baawale vumundiya baawale ma guligin ba ifharu eburi algon menna mansukhu efawa bayin ay fenna nuwata bayin ay mansukhu wikan algon menna kitu qur'anun eba inge kirit qur'anu ge nassun allah subhanahu wa ta'ala eba angawa ila subhanahu wa ta'ala kirit qur'anu ge bayin ay mansukh kurabwa wa kama ma nansakhu min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha wa mithliha timan ila subhanahu wa ta'ala kirit qur'anun ayat mansukh kurabwani timan ila subhanahu wa ta'ala handuma fulneti wodigan nawagen nune
ehna mastiman ilahu subhanahu wa ta'ala efada hukumen nuwata evure hewegen ba manaki evure munasabu hukumen miistakunna genestew mattake ei bes halega Allah subhanahu wa ta'ala iswe denewodige nuwa kamuge maccan oy hekkennun ehni ilahu subhanahu wa ta'ala tartibu kurabmun gendevi miistakunge halata ebamunge tarbiyata gulegot ehmima bayfaru bay halatuga ebamunge teriya tafatu hukumen awmuge sabun kulli ka tahammal kurma datiwa fada halattakuga ebami hunna lui hukume furtama bawa levvi efahuga Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunge teriyan ilma enguma henun adi tarbiyatu ekashigen wegen ama den ituru hukumen nuwata evure warugada hukumen nuwata e atafatu hukumen Allah subhanahu wa ta'ala bawa lawma gendon em algon men nge kirtu qur'anu mes qur'anu ge ben ay mansukh kurefa wa ka algon dandawali kirtu qur'anu ga degotaka mansukh kurefa ebawe ei atingotaka mansukh kurefa ebawe eggotaki ei kirtu qur'anu ga ayate mansukh kurefa wani e ayatuge kiyewuma adi hukuma mansukh kurefa kiyewum bes adi hukum bes kirtu qur'anu ge ayatege kiyewum mansukh kurevi hukum demi hoy ben ayves eba himene hame gota kirtu qur'anu ga kiyewun demi ove hukum mansukh wefawa ben ayves ebori emima mifada gotaka misalaka kiyewum mansukh wefawa komme ayataki ei kiyewum mansukh wefawa komme ayataki ei ehem bekalege riwayatuga kirtu qur'anum bawa levunu kama lefa otun ekashigem wa ayat sabaki ebekalun gendevi amille fula jama kuravum bawa levum diya iruga ebekalun das kuravum ehem bima emme fahuge kirtu qur'an rasulullah sallallahu alaihi wasallam muraja kuravumuga e asfawa fahuge thabitukan nota emme fahuge nimmewma eggota tartiba eggota bay bekalun nan ewagutuga engi wadagen fa netumaki nuwata ebekalun e tartiba eggota ebekalun ga appuluga wa icce badal kurawwa fa netumaki ei faharuga mitafatakan huri mage en namas Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu mi jama kurawwa fa wani Zaid bin Thabit is kurawwagen adi hama kurin awon denne fadan evve sahabi bekadaku khilafe wada nugatumuge matin adi huriha sahabi bekalu ekumuge maccan ebbese wada gatumuge matin emme fahuge kirit qur'an muraja kurawuno gotuge macca hembima mi algonmenge ammati ga miyadu mi fenna Uthman radhiyallahu anhu ge liwuma egota rasul Uthmani ge gotuga mashhur fa miyo liwuma egotan ei kirit qur'anu ge emme fahuge muraja ya egotan ekulawale fawa ekulawalume hembima faharuga ba ebbe kalunge kiyawa vidalumuge riwayat sahabi be kalunga wa ko midannawani riwayat toga tafataken hurun ei evs haregga ege mane ki ei miharu mi qur'an algurmenge ammati ga mi nushan wata Uthman radhiyallahu anhu kopi kurabawa naqul kurabawa fa miwa nushata takuge liuvuntan ei kirit qur'anuge ehen riwayat taka tafatu muge sabun gos nuwata aslu onnam wi gota khilafu otumen nune mige faida eki bay bekalunge kiyawa vidalu muga nota bay riwayat toga aslu miyedo algomenge ammati gawa rasmu uthmaniya khilafa fenna fenumun algomenna dehawa kankamaki ekkamaki e ayate nuwata ekiyawa vidalu men ei kirit qur'anuga kurim bawa levunu ehnamis mansukh kurefawa mansukh kurun terega himene hiyomeke sabaki sahabi bekalege du fulun timan kale gifan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun aduwasawa kiyawa vidaluwe nota daskurevvi me kirit qur'anuge mi ayem migotan ehen vidalu wejje kama vanama algon mennan ei hujjate ei kirit qur'an bawa levunu gotek kama meduga
adi kirtu qur'anum bawa lefawa bawa levume kama medu ehennamas miyadu algon menge ammati ga mewa mushafun e qira'atu nuwata e riwaya fennan neti ei mansukh kurefawa mansukh kurewumuge terega himene riwayat kam gawat misalaka Uthman radiyallahu anhu kurvi emme muhimmu ekkamaki mi qur'anuge nuskhata liuvu maffahuga nota copy tayyar kuro maffahuga baki hen huriha liunta mistonga ettogawa kirit qur'anuge ekeki liuvunta anda levuma ekalefan amur kurvi sawbaki baki mi nuskhatan hurajjikama vanama nota mi liuvunta hurajjikama vanama mistonge meduga khiyal tafatun ufedi itur fitune ka magufay wegen hingadanit mi huriya halate gos agun men handan kuran je kamaki Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ge duwasurga jama kurunu irugaves adi Uthman radhiyallahu anhu ge duwasurga jama kurunu irugaves evvis bekalaku sahabi bekanunge tereng evvis bekalaku kudaves nurhun teri kamen no ta khiyal tafatu me dakkawa fe nuwe kirit qur'an eliyevigen dia nota jama kurevegen dia gota meduga adi effahu Uthman radhiyallahu anhu qur'anuge minus khata liuvu maffahuga muslimun eru feturifawa magandu eki hisabutaka fonu vevi ekade fanuga appuluga nuskha ebbew maffahuga anefas nuskha muslimunge ma marukastaka maneki muslimunge verikan emme boda fula vefawa bodati hisabutaka fonu vevi ehemwima effahugaves ebekanun sahabi bekanun ahuriya tanegge stibbevi kiyawa vidalomon gendevi en evves bekalege evves faratakun miha tanakan evves bekalege farapulun efada kame nuruhun teri kame nota hippula hamanu kurume fenna kanne ehnamas riwayegen asfoe Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ekalege fanu liuvwagen genguluvi liuvun andawa lewma inkar kurevi sababaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun ekalege fanu assawa liuvwa fawa liuvumen ekalege fanu du kollevuma beenum fulu wada nugannawat ehnamas ekalege fanu ebbes halega inkaren nukuravwa mushaf ga jama kurefawa jama kurewma meduge adi eyoti unikokkama nuwata goskokkama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ge beenum fulaki agondu emme kuri kolge darustoges dannawum gendevin ekale faanu vidalawum gendawa kama timan kalege faana kirit qur'anun e ayate bawa levuni kontanegga kon eregga kiivegen kombeka behe gotun kan engi wada nugannawa evves ayate nuwanete adi timan kalege faana engi wada nugannawa kamen nota timan kalege faana wore boda mi ilumuga arahuri miya kurikan nota bekala hunnevikan engi wada genfiya jamaluge matiga daturu koffa deve kamavana ma hisabaka timan kalege faanu wadagen e ilumu hoddevi moy emima ekade faana ki rasul sallallahu alaihi wasallam ge dosorum feshikin ekaman ahulweri kam bodo bekale em ekade faanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun daskuravwa fawa nuwata ungene wadagen fawa ecce du kollevuma ilmuge tereng ekade faanu beenu we wada nugenne emima tingoten algon men nam fennani Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ge riwayatu ga nuwata ekade faanu genguluvi liuvwagen genguluvi fa futtahuga ewa kiyawa vidalun khilaf kamavana maneki algon menge atuga mewa Usman radhiyallahu anhu jama kurama khilaf ko fenna kamavana ma eggotaki ei kirit qur'anuga bawa levume kamuga ave namaves mansukh we faawun kurin algon denne fada devana gotaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gafana e ayetuge mana kurevumuga ituru kuravwa bayan koddevwa fawa bayan koddevumuge tereng himene liuvume ehemwima ekade gafano e mana nota mana kurevun du kuravwan beenu venu levvi anek gotaki ekade gafano amille fulu ijtihadun e ayetege mana gotuga e liuvviruga ituru kuravwa fawa kurum ehnamas boda burave gotaki sawbaki kirit qur'anuge evves bayaka
unitur kurmaki ei nabi be kalaka kamugaves manaki rasul sallallahu alaihi wasallam e kamugaves adi sahabi be kalunavves oikkamen nun ehemwima kirit qur'anun evves ayate badalu kurevun no tartib kurevumuga badale gennevun fada kamek kamugaves ei bawa levun farata bawa levvi farata khassa kamen ei Allah subhanahu wa taala libiodigemba haggin ehemwima Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun asfawa gotaka menui kirit qur'anuge evves tartiben adi evves ayate nuhimenen adi mansuhu wegen diya kamavves bayan kore fennuan ehmima Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ge arihun asfawa riwayat toga eva bay lafzuta ki nuata bay basfurta kirit qur'anum bawale mukkamugave ehnamas mansuhu kore fawa mansuh kurum geterega wa liuvun kama buravam mijene kurin denne fadan ehen nun nama Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu inkaru kurevevis Uthman radiyallahu anhu adi Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ge e jama kurevuma meduga enamas zamanu sure sahabi be kadun geterega wes mikiyawa vidalo man ebe kadun ittifaq wadagen kiyawa vidalo man gendevi anikkamaki lobete khunne Uthman radiyallahu anhu ge duwa sorgavis adi ege kurimves fahumves agun danno miyai kirit qur'anuga buraveve buravumaki ei eggotakavves liyefawa deligande nune burave buravumaki kiyawa kiyomunda kiyeveji ehmwima emme bodu ahammiyeten mideveni hittakuga rakka kureifawa nota kiyeve kiyoma agun kurire misalevves dannawali algon menge tere mihaku misalakan ena arabikiyan kitem marangala daskoffa hurikamuga avies ena gata kirit qur'anuge surate nota mi surataken himene faffutake difa kiyuman ene hawalu kofikama vanama ekiyume kiyawalaru ei misalaka bafotoge minwaru balama hinga algon men komme hukurdo kiyama kahf surata kahf suren emiha kiyevi kamuga vis diha waraka vissaka ku bodeti ku gotuga himene ku kiyene arabi balagen kiyan ena daskofa hori kamuga vis sida naqulu kurum mi anna kiyawa vidalawun algon men mi kiyawa gota rasul sallallahu alaihi wasallam garihun mi naqulu kurum a gota kiyawa kiyewun ena daskofa nuwa kama vanota efada qariyege arihun nota ustadege arihun ena ungeni fa nuwa kama vanama amille kiyevi kamuga avies ega eha wara kujjehun ei ekashigem wa kamage sawbaki mi kiyewa vidalo maki nota mi kiyew maki evves halegga liyefawa deliganda huswe onna kiyew men nune kirit qur'anuge kiyew maki ei naqulu kuremun anna wirasi maniki Allah subhanahu wa ta'ala bawale bigota Jibril alayhi salam kiyawa vidalo devwagen Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ummatan unganna devwe bigota jila kafu jile zamana kafu zamane naqulu kuremun annaniye e liyumuga komme gotakan oikamuga wies e mufradama kamaki aun kurin denne bigota ei lifawa liyumuga badaluga ei hittawga daskure fawa gotak naqul kuramun anna etcheke kirit qur'anaki ema liumaki waki kala sura ka wahi gotak lifa on etche ek zamanuga ek bamihun ek gotal liumundan arun kurigaves dannawani kuriregaves kirit qur'an e lifawa liumuga nota me lifawa harakataka tundutawga tafatu taken hurikamuga yes kiyawa gotun e qira'at nuwata lahjaen ei sabitu lahjae kamuga nimigende kommen lazim nune Uthman radiyallahu anhu liuwa fawa nuwata kalege fanuga duwaswaruga e jama kurawunu adi nuwata nushata gotuga copy kurawunu liuwuma eggotak ekiyewmoge huriha kiyewuntake onnak ege bay misalan algon men jehila iruga ಅವನು ವಿವಾಹಕ ಮಿ ದಂಡವಾಲನಿ ಹಮ ಬೈ ಬೇಫುಳುಂ ವಿದಾಳುವೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ರಸ್ಮುಗ ನೋತ ರಸ್ಮು ಉಸ್ಮಾನಿಗ ಲಿಯಫಾ ಮಿವನಿ ಹುರಿಹಾ ಕಿರಾಅತ್ತಕ ನೋತ ಹುರಿಹಾ
لهجاتك كيبي غتش كم عبارات بس إنمس أي مولين رنگل واهك نونه ليبي ليفون أي كم غتك ليفا وتس قراءة لهجات أي صح قراءة نوت لهجات كما بنيا أي هم ثابت كيرت قرآن باوا لفونو غتك إنمس ليوفو مغا خاصة دبي أقول من قاتو غاميوا رسم عثماني غاميواني قريشونغي ليوما نوت أباميونغي كيوما إغوتش مثال أقول من فناني هوريها مصحفك غبس هوريها ليون تكك غبس فناني بيضانين ضادكو مانكي صادوغي أخت بودو ضاد إنتن أقول من فناني එහෙන්නමස් බයි කියවමුගා නොනි බයි රිවායතුගා එබා කියවා ضايق මණිකි තෝගේ ඔක්තු තෝගේ මතිගා නුකුතා ජේමා අගොන් මෙන් මිකියා ضا එකමකු ලියෆා ඔන්නනි ضاد එයි සාදුගේ ඔක්තු සාදුගේ මතිගා නුකුතා ජේමා ඉන්න ගොත හගීගතුගා मुसहफ गा लियफा ओइगोइन एई हमें कने रंगड़ गोइकमा वा नमा क़िराअत की नोत रिवायत की एई वारुतो मुन आसफा वा गोइकमुगा नुवा नमा हमें कने कियन जेनी दोदक बिदनीन एनमस बिदनीन एगोतवस सहा रिवायत तोगा आसफा एबूरी नोत सहा क़िराअत तोगा एबूरी एई एवस मसलेन्नो अउन कुरिन दन्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गा रिहुगा मी قراءتك بهغتون كورون كم سؤالغا اكريغ فانو ودالو من گندوا فاوني هكذا انزلت اغوتشه باوالي فاوني هم اغوتن الگون مننا كم دوهاكو كم نمادغا ام گنا مكيوا سوره الفاتحه غا الگون مننا الصراط صراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم مي صراط الگون مننا فناني صاد ليفا مصحف غا هوريا مصحفك جس إبس مصحفك جا صادق بدلوجا سين اللي يفن نون إنما قراءتوجا قراءتكوجا إبكيه سينك بس سيرا صادق بدلوجا إهمما لويكم مكياني سيرا صاد أصلوجا ليف أنني هم يقطع كودكون لويكل مفهوجا صاد إبا بدلوجندي زايك بس بريواتوجا زيرا صراط المستقيم اغوتا كيوي قراءه النوت صح روايه بوري مي كيمون تهكي مي كورين غو دنن بي غوتا نقول ومن اسفاوا روايه تكون نقول ومن اسفا صحكم اسفاوا كيمون تكي ان كم لازم نونه كيمون تن اي باطل چكوا كبس ادي اغون من اتوكا مي رسموغا نوت ليفامي با ليوموغا اوي غوتا كم هوريها أكورواك أي كورن دنو غوتا صحكو رواوكين أسفاوا كيو مكما فانا ما كيو مكي أي هما صحا روايتك مثالك أقول من فناني غوتا ليهب لك غلاما مي ليوفو مغوس أقول من فناني ألف همزة ليهب لك إنما بايك قراءة توغا كيبه ليهب لك ليهب ياي غوتوك اهمما مفدا تفاتكم اقول منا اجين دني قرانوغه رسم عثمان رضي الله عنه دوسورغا ليوبوا فامي بني الليوبو مككن اي قريش وانهاگه ميهونگه مدوغا ليبي اولي غوتا ادي اباميونگه كيوما اك غوتكن ادي هم اهمه ايا خلافا غوري صح روايه توگه قراءتن ابوريكن نوتا كيفون أبوريكان إهم بما إن كم يتشكيبس أيبس هما صحكون أتوجكم أبانما صح قراءتك نوتا كيوا بدار مكم سؤالكي كيرت قرآن ميقوتا نقول من آئرغا اتبايكو ميادو شكو فد مندا أقول من كتريغا بس إفد باي فرات تبي نوتا أولي رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سنت آمدوگا شکو فدہ اقول من دکم مدا ہورها وحکے کیرت قرآن ای کنگو تکن نقل کروگین لیوم آفتکن
nuwata algol miharu midakka wahakata misalaka kirit qur'an eru diye munne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duwaswaruga eki taketiga adi hiddos kuravu munne diye mi wahakata ke nonnana kirit qur'anuge mi wahakata ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekalunge farapulun algol menna hamen asfawa wahakata eyam mikiyani hadise nota sunnate nota rasul sallallahu alaihi wasallam ya gulun muri ekale gfanuge hayapula gulun muri ekale gfanuge sunnate nota ekale gfanuge hadis take mi taketi mi basfuluta mi hadisata ei sahanun taketi kama vanama haqiqatuga akhiru natija ki kirit qur'anuge sahha kama meduga sual ofeddu emvima mi shakkutawge maqsada ki astuga islam din eki ekachkan neti kollu evves harega rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnek naqul kurayfawa gotuge balikash kama meduga ufedigen ule shakkaka wahumennu mi kande eli revigen kuramunda masakkate kurin algon denne fadan algon menge mi rajye gaves eba tibi adi eba ule adi ilman nisbewa bay faratavs dani mifada wahakata faturamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunna naqul kurayfawa sahha fattaka adi fattawgawa riwayatan ebamiyunge buddiya nufete kama vanama ei ekashige nuwa nota sahanu riwayatak kama nota wahakata kama bune shakku faddam du'a ka allah subhanahu wa ta'ala agol menna hewbas adwa hewbang amal kurmuge tawfiq minbar kuravun irada kuraviya anna haftaga agol men baki ba kuriya gendana mi mawduga allah subhanahu wa ta'ala haggu mago agol menna dakkawa ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnatu ga matiga fatih sabit kurmuge tawfiq minbar kuravvash وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.